Bonjour les amis, mercredi c'est comment? Nizera ko meze neza cyane muri hose rero kwisi kabisa. Mercredi itangiranye amakuru ya hatari. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kwigamba imyaka myinshi ifite bisi abantu iradukandagirira dutera hejuru y'abana bafana ba peri batereka hasi ifite bisi ya hatari. Byarangiye akagera kayipakiye. Kayipakiye rwose kubera ko Rayon Sport yananiwe kwishyura c'est comment? Aya. Inkuru muyikurikirane ni inkuru igezweho. Rayon Sport do ya bisi reba do. Yagiye ngo mu mihanda ngo yapfiriye mu nzira urabona? Urumva yapfiriye mu nzira. Iyi bisi nayo yakoze agashya yakoze icyo bita entertainment mu Rwanda. Shayi ni star rwose. Birangiye akagera kayipakiye ubu Rayon Sport igomba kumvikana nabone bizabishyura niba bazayisubiza baramaze kwishyura yamabuye. Rayon Sport we mana yacu we barayigereranya n'amabisi yashaje ya kera barayipakira mon ami. Iyi bisi yaragowe kabisa. Okay, amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo ikabitwereka Miralem Pjanic ivuga ati yes or yes. Akaba ari Barcelona iri gushakisha cyane musore Miralem Pjanic. Barca rero ikaba iri kumushaka. Juve nayo ikabishaka kwikura kuri Miralem Pjanic kugira ngo ibashe kugabanyura ikibazo cy'imishahara rwose ifite iri hejuru cyane. Juve kandi ikaba yitegura rwose kwakira Semedo ariko irashaka Arthur Melo. Mugihe Atamero yompeti akaba amaze kwanga kuzajya mu ikipe ya Juventus rwose avuga ati gahunda zanjye no gukinira ikipe ya Barcelona. Miralem Pjanic rero nawe akaba ari tayari kabisa kugira ngo yambare jezi ya Barcelona. Umusore munya Bosnia akaba rero ashaka gukina ikipe ya Barca nako anavuga ko rwose akunda style yayo ya fittingamo neza cyane. Hanyuma kandi nawe arifuza kwandika amateka rero aba undi munya Bosnia wakiniye ikipe ya Barcelona. Barcelona kandi bikaba bivuga ko rero nanone iramutse idakoze swap ikanga byose bya swap bikanga. Ikinyamakuru kikaba Mundo Deportivo gikomeza inkuru kikaba kivuga ko Barcelona yahita igurisha abakinnyi hanyuma ikabona amafaranga yo kubasha kwishyura Miralem Pjanic kuko iramukeneye cyane. Yes, mu gihe ikinyamakuru Marca cyo muri iki gitondo cyangwa se Marca kikaba kitwereka inkuru ya Brot Haaland rero ikaba ari ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yamaze kwinjira mu rugamba rw'abamushaka. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba yifuza kuzamusimbuza Edson Cavani uri busohoke muri ikipe ya Paris Saint-Germain muri isama. Akaba rero Paris Saint-Germain ivuga ko rwose uyu musore yamwemeye cyane igihe banahuraga Paris Saint-Germain igatsindwa na Dortmund ibitego 2-1 n'abatsinze igitego hanyuma arabagora match retour kurinda naho abakinyi ba Paris Saint-Germain barangiza match bagakora celebration nk'iya Brot Haaland. Akaba rero iyi kipe ya Paris ikaba nayo yifuza kabisa kujya muri dossier ya Brot Haaland. Nukubera iki ikinyamakuru kandi Marca kikaba gikomeza kivuga ko ikipe ya Paris Saint-Germain ifite kwishyura miliyoni 70 Inter Domira. Mugihe Ronaldo avuga ati miliyoni 70 bazishyurira iki mushaka Morin Carede mwakongeye make tukigurira Brot Haaland ko byashoboka. Iyi rero ni dossier Paris Saint-Germain maze kwinjiramo. Reka turebe aho bizaba byerekeza ngizi inkuru yo muri iki gitondo kabisa ikaze ya Marca. Tubibutsa ko Brot Haaland uyu musore afite kabisa imyaka 19 metero 194 kabisa imoso ni yakinisha. Brot Haaland akaba amaze gutsinda ibitego 41 atanga assist 10 muri match 34 muri iyi season yakinnye. Brother iyo mpete nagatangaza. Twerekeza mu kinyamakuru AS cyo muri iki gitondo cyo kikaba kigaruka rero kuri titre kabisa yabo kivuga ati isaha yo gusimbuza. Isaha yo gusimbuza kabisa. Akaba rero ibikigaruka rero ku ikipe ya Real Madrid mu byukuri kivuga ko rero umusore Asensio akaba Lucas Vazquez, Nacho, James Rodriguez cyangwa se Rodrigo abangaba bashobora kuba binjira muri sub eshanu z'umutoza Zinedine Zidane agiye gukoresha muri iyi season kugira ngo ibashe kurangira kuri imikino igiye kubigaruka. Akaba ari iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko kandi ikipe ya Real Madrid umutoza rwose ngo numwanzi wo gusimbuza. Akaba kivuga Zidane kivuga ko rwose uyu mugabo ahubwo yishimira guhindura 11 aho kugira ngo umubwire ibintu byo gusimbuza abakinnyi benshi cyane mu kibuga. Akavuga ko ibintu byo gusimbuza rero abakinnyi batanu bizagirira akamaro cyane ikipe ya Atletico Madrid kuko umugabo witwa Diego Simeone nibura ibitego 45 amaze gutsinda muri iyi season ikipe ya Atletico Madrid akaba 20% by'ibyo bitego byavuye mu bakinnyi basimbura harimo n'ibitego bibiri maze gutsindwa n'umukinnyi w'umusimbura maze gutsinda ibitego byinshi cyane kare Vitoro n'ibitego bibiri. Ibyo bitego bibiri bikaba byahesheje amanota 6 ikipe ya Atletico Madrid. Akavuga ati rero iki kinyamakuru kandi kikaba gikomeza kivuga ko kugusimbuza abakinnyi batanu bizabarinda imvune ndetse na fatigue kandi nanone mu gihugu cya Espagne ngo azabitegura ko bazabari mu gihe cy'ubushyuhe bukomeye cyane.
Ikinyamakuru AS cyo mu gihugu cya Espagne kandi kikaba gikomeza kivuga ko Comité Executive ya UEFA izaterana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu cyamaze kumenya zimwe mu ngingo UEFA izaba iteranye Comité Executive yigaho. Ikaba rero izaba yiga yuko championnat zigomba kuba zarangiye mbere y'itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8. UEFA Comité Executive ikazareba ko Europa League yagaruka ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 ugatangira gukina imikino aho phase zari zigeze. Champions League ikagaruka ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Akariko bazabakina imikino phase aho zarigeze Man City zikina imikino yo kwishyura na Real Madrid. Hanyuma kandi UEFA ikaba yavuze ko kabisa yifuza ko vacances ukwezi kwa 8 kwarangira n'amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi, hanyuma mu kwezi kwa 9 abakinyi bakajya mu vacances. UEFA ikaba izabiri kwiga ku ngingo yo gukuraho cyangwa se gukansoringa UEFA National League zo mu kwezi kwa 9. Hanyuma UEFA ikazaba yiga yuko hari amakuru cy'amakuru AS cyamaze kumenya yuko imigi 12 yifuza kuzakira Euro ya 2021 harimo imigi 3 kubera iki kibazo cya coronavirus yamaze kwidekarara yuko itifuza kwakira iri rushanwa. Iki kinyamakuru kikaba kivuga ko kikomeje gukurikirana imigi 3 kimenye muri 12 ni ihe migi ishaka kwikuramo, ariko umujyi wa Bilbao wari bavuze hejuru mu minsi ishize ikaba wamaze guhakana uvuga ati twege turi tayari kuzakira Euro. Reka turindire turebe rero kabisa iyi nkuru uburyo tuzakomeza kugenda tubibagezaho mu makuru azamuka na AS muri iyi minsi. Reka tuwekeze mu kinyamakuru Le Sportiu, kinyamakuru cy'Katarunya kabisa. Kikaba rero kivuga ko uyu musore Nelson Semedo muri kubona hangaha cyakavuga ati uyu musore ati akarimwe mu bakinyi b'ikipe ya Barcelona bagurishwa kandi bafite offers zigeze muri 7 zose ziri kumukurikirana. Izi offer 7 akarimo 3 zo mu marigue 5 akomeye. Hanyuma Nelson Semedo bikaba nkwibutsa ko uyu musore Barcelona yamuguze mu kwa 2017 imuguze $30 z'amayero imukura mu ikipe ya Benfica. Uyu musore rero akaraje gusimbura Dani Alves, ariko ntagara convince 100% ikipe ya Barcelona karo umukinyi w'umuhanga dore ko bamuhaye umwanya uhagije. Uyu nguyu season ya mbere yakinye imikino 24 17 abanzamo, season ya kabiri akina imikino 26 20 abanzamo, ndavuga Championnat La Liga. Hanyuma kandi akina imikino 21 muri iyi season abanzamo 16. Uyu musore rero akaba atarakonveka abatoza bose banyuze muri Barcelona muri iyi myaka 100%. Akaba contract yigira mu mwaka wa 2022. Uyu musore nawe akaba atifuza kongerana n'ikipe ya Barcelona. Ikinyamakuru kandi Le Sportiu cy'Katarunya kikaba gikomeza kivuga ko Barcelona ifite gahunda yo kugabanya icyitwa payroll mu ikipe ya Barcelona. Mu kurekura Semedo rero bizaba bigabanyije umushahara yatangaga ku bakinnyi. Hanyuma kandi ikipe ya Barcelona ikaba yifuza kumukoresha gisoza kivuga ati irashaka kumukoresha muri Operation Panique de Chiglio baza mu ikipe ya Barcelona bava muri Juve. Sport yo muri iki gitondo ikaba itwereka ati hot poker hot poker ati Barcelona iri kubetinga kuzana Panique de Chiglio na Lautaro, ati yamaze kuba betingaho atari kiratakaza abandi 7. Iki nkuru ikabikomeza iki kinyamakuru Sport ivuga ko Semedo, Rafinha, Junior Firpo, Carlos Arenya, Ivan Rakitic, Umtiti, Vidal, aba bose 7 igomba kubatakaza kugira ngo ibashe kubona aba bakinyi 3 mureba aba hejuru. Niyo mpamvu bavuga ati iyi ni poker ishyushye. C'est comment? Iki kinyamakuru kandi Sport kikaba gikomeza kivuga ko umwagent witwa Wagner Ribeiro, the trusted one nkuko bamwita muri iki kinyamakuru, bakavuga ati uyu mwagent akameza gutangariza Fox Sport yuko Florentino Perez yamuhamagaye bakaganira kuri dossier ya Neymar. Uyu mwagent akakomeza avuga ko uyu mugabo w'ikipe ya Real Madrid president afite indoto z'uko agomba kuzagura Neymar. Ati yaramuhushije ajya muri Paris Saint-Germain, atari ko kubera ibibazo bya corona ya crisis bihari umugabo kasoza avuga aravuga ati biragoye cyane yuko Florentino Perez nabimubwiye yuko yakora Neymar mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Oh là là. Akamwita Vanya Ribeiro cyangwa se Wagner Ribeiro, je sais pas, c'est chaud. Reka twekeze kandi mu kinyamakuru Estadio Deportivo kikaba kitwereka umusore w'umunyamaroke w'umufaransa Ines Berihanda. Uyu nguyu afite passport ebyiri, Maroc n'Ubufaransa. Uyu akari hagati y'amakipe abiri barashakishwa n'ikipe ya Betis Sevilla na FC Sevilla. Uyu musore akaba atifuza kongera amasezerano n'ikipe ya Galatasaray yakinira. Nyuma kwanga kongerera amasezerano Sevilla ikaba imushaka bikomeye cyane, ndetse n'ikipe ya Betis ikaba iri kumushaka cyane. Izi kipe kandi uko intambara Ines Berihanda iri kuzamuka ni nako izi kipe zombi zo muri mujyi wa Sevilla ziri kurwana Bertrand Traoré w'ikipe ya Lyon
zigashaka umusore witwa Elisha Ousu w'ikipe ya Gent nk'uko ikinyamakuru gikomeza kibyandika, zikavuga ko zishaka Ceballos w'ikipe ya Arsenal ariko ni ntizanyura ya Madrid, ndetse bakaba banashaka kandi umusore witwa Koku cyangwa se Kokichu. Uyu nguyu akaba akinira ikipe ya Fenerbahce hagati mu kibuga, ariko uyu nguyu aranifuzwa cyane ikipe ya Arsenal. Reka dukurikirane turebe aho ibi bintu bizabyerekeza. Estadio Deportivo kandi kabikomeza izi nkuru yayo itwereka Ivan Rakitic kuri iyi nkuru yayo ivuga ngo nzagaruka mu ikipe ya Sevilla byaba ubu ngubu cyangwa se mu gihe kizaza. Ibi ni ihame. Uyu nguyu akaba Ivan Rakitic bitangaza rero yifuza kuzagaruka mu ikipe ya Sevilla. Reka tugaruka n'ikinyamakuru Daily mu gihugu cy'Ubwongereza cyo kikaba kishima cyane kabisa kigaragaza inkuru ko ari nziza cyane, kuko ngi inkuru nziza cyane ku mupira w'Abongereza nyuma yuko bapimye abantu bagera muri 748 mu makarabu 19 batandatu bakaba bari bo basanzwemo ikibazo cya coronavirus. Akanyuma kandi nkahubwira ko ikipe ya Watford ari ifite abantu benshi cyane muri abo batandatu. Watford ikaba ifitemo umukinnyi umwe ndetse n'abamambure babiri bo muri staff. Ikinyamakuru kandi kikaba gikomeza kivuga kuri umusore witwa Troy Deeney, akari kapiteni y'ikipe ya Watford wamaze gutangaza yuko afite uruhinja rw'amezi 5 kandi rufite ikibazo cy'ubuhumekero, akaba atifuza kuzakina iyi mikino y'Abongereza ubwiza bigarutse yanze gusubira mu myitozo y'abandi. Ntago ari we wenyine, akayitwa Danny Rose nawe watumye ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza kuri wa gatatu bibyuka byandika inkuru yuko Danny Rose yamaze gutangaza yuko Monami ngo abakinnyi ngo ni gute bashaka kubafata ngo nk'imbeba zo muri laboratoire. Iyi ni ikintu cya babaje kabisa abantu ba Premier League, ariko uyu musore akaba ariko abyumva avuga ati rwose ntago mugomba kutugarura muri gukina mu bihe bya coronavirus, twenge ntago turi imbeba za laboratoire Monami. Oh la la. Joshua King nawe akaba yunga muri avuga ati gukina muri iki gihe ni riske, nk'uko ikinyamakuru Daily gikomeza kubitangaza ati ni riske ikomeye cyane, kuko ati dufite abana n'imiryango tugomba kwitaho, ati ntago bagomba kutuzana gukina muri iki gihe. Katuve mu gihugu cy'Ubwongereza kandi twerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyabyutse muri iki gitondo kabisa gishyiraho inkuru y'uko ikipe ya Marseille igomba kugurisha, ikaba ikeneye miliyoni 60 igomba kuba ibona, igomba rero kuzikura mu basore witwa Jude Kaletakal, akaba ari umusore muto cyane mu defenseur mutima defense metero 192 afite imyaka 23, arashakishwa cyane ikipe zo muri Premier League mu Croatia. Hanyuma kandi iki kinyamakuru kiragaragaza Morgan Sanson, akaba umusore witifuzwa cyane ikipe Arsenal na Tottenham Hotspur, akaza umusore Boubacar Kamara akaba avuga ko ashakishwa cyane ikipe ya Paris Saint-Germain. Aba basore rero ngo yashaka kubagurisha ikabakuramo miliyoni 60 bitashoboka. Ikipe isabwa kugurisha abandi bakinnyi harimo Bunasar, Maxime Lopez ndetse n'umusore Nemanja Landonjic, akaba nabo ngabo rero bifuza kugurisha, ndetse ikaba kandi nifuza gutandukana na Kevin Strootman nawe ufite umushahara uri hejuru cyane kabisa. Salary yo ku mwaka ikaba kuri miliyoni 7,200. Uyu mugabo w'imyaka 30 rero w'umuholandi Kevin Strootman nawe Marseille ifuza kuba yamurekura. Mu gihugu cy'Ubutaliyani bo ni inkuru zo kwishimira cyane kabisa. Akaba ari ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyo muri iki gitondo kikakivuga ko uyu munsi football yatsinze. Ibi ngibi ni nyuma yoho Vincenzo Spadafora akaba ari minister ukomeye cyane kabisa, minister wa sport, ndetse rero ndabisobanura gute, reka mbivuge mu Cyongereza, Minister for Sports and Youth Policies, ubwo mushyira mu Kinyarwanda. Uyu Vincenzo Spadafora akamaze gutangaza yuko football noneho yemerewe kuba abakinnyi bagaruka mu myitozo en groupe. Byiza cyane. Ejo batangiye ari bo bonyine bashyiramo intera, umukinnyi akora ku giti cye, ariko yamaze kwemera ko bagaruka en groupe. Ikindi yamaze kwemera yuko shampiyona yagaruka ku gihe cyagiteganyijwe. Abashinzwe umupira mu gihugu cy'Ubutaliyani nk'uko ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport gikomeza kibitangaza, akaba bagomba guterana ku itariki ya 28, akaba aribwo biteguye guterana, hanyuma shampiyona ikagaruka hagati mu kwezi kwa gatandatu. Barishimye cyane. Iki kinyamakuru kandi La Gazzetta dello Sport kigarukana inkuru ya Cristiano Ronaldo nyuma yuko Nasser El Khelaifi aganire na France Football, akagenda akavuga ati Cristiano Ronaldo ni urugero rw'umukinnyi kabisa mu professionnel ukora cyane witanga, amushimagiza. Akaba rero ikinyamakuru kivuga ati rwose no ku mapaje yacyo murabibona bivuga ko Cristiano Ronaldo ashobora kuba yajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko kikaba gikomeza kandi kinavuga ko uyu mugabo Nasser El Khelaifi kabisa ashobora kuba ashaka gutanga amafaranga yose yashoboka kugira ngo abashe kugura Cristiano Ronaldo. Mu gihe kandi Corriere dello Sport nayo ibyuka muri iki gitondo ivuga ko kabisa Minister for Sport and Youth Policies Vincenzo Spadafora yamaze gutanga itara ry'icyatsi
aryereka abayobozi ba Serie A ko shampiyona yagatangiye vuba kabisa. Akaba rero iyi nama y'abayobozi bategura Serie A n'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubutaliyani barateranya ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu, hanyuma badeside umunsi shampiyona igomba kuba igarukira, dore ko bamaze kubemerera rwose ko ibintu bimeze neza cyane. Ikinyamakuru Sport Bild cyo muri iki gitondo kikaba cyabyutse cyandika inkuru y'uko Sane yasabye ikipe ya Bayern Munich guhabwa nimero 10, akaba yaramaze kuyihabwa. Hanyuma kandi Sane, iki kinyamakuru nk'uko gikomeza kibivuga, bakavuga ko ibiganiro rwose bigeze ku musozo, kuko Sane akaba agomba gusinya ikipe ya Bayern Munich muri isama. Hari ikindi kiyongeraho Bayern Munich iri gusaba Sane gikomeye kiri kugenda gitinza ibi bintu, nuko amafaranga yahembwaga mu gihugu cy'Ubwongereza Bayern Munich irifuza kuba yagabanuka. Iki rero ni ikibazo gishobora kuzaba imbogamizi muri kontra bari kugenda buzuza, ariko reka rebe aho ibi bintu byerekeza kabisa. Neza mimi mwakoze cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza cyane, mukomeze kugira wa gatatu mwiza cyane rero aho muri hose ku isi, kandi mukomeze kugera mwirinda iki cyorezo cya coronavirus.